Kegima mwancho murigeria bigetaseni genso kono kwasemera kwananga kwa bereko gotwara oburigeria borobia kegima nabo igokwego keria emeroberio imegetaseni keiga nigo charagire chinse sato chia bono morgoba asenero bere boikira nugo koletera mangana maya na bereka gwateka kurwa chinse mo mwancho murigeria nyora yonsi nabo koyanyara gwetera sense mo ye mitandao ensemo ya Facebook nabo igo YouTube gwetera ensoko TV karansa oike elinde ngumanye amange lianenke rubo Frida na bali bakoeneke na chibi channel yogi lyakwikira sole asenchira ya benene retoldi bakubwata na Joshua Nyauma na boigo Doreen Kemundo toska tonyegera kwirana ndasegekeke kirobosyo elinde ngumanye amange. Mwancho murigeria ngokwarigane bene ilinde tosanga sobwamo gochaka bono igago ika omoelio kwechaka amaya yebirebigani gongo kumenya buna abarayi bagosira Dr. Fred Matiang'i bakoragwa mubunge okitutu masaba Clive Gesairo oyoborabu Patrick Osero oyo kitutu chache South Anthony Kibagende naboigo mulikyo monene bw'ikyamagia UPA Jacob Bagaka gati yabande nigo bara okorere bene gukumusira umuske Dr. Fred Matiang'i wetera umurwanireri o UPA Jeremia Ongaro bagokwana kurwase bunge ya North Mugrango nigo basabira bamenyi kumwakira Jeremia Ongaro na gutasokia Fred Matiang'i aiga Nyamira nigekerekyo baraga eserikali asogotaikirania amagendro ime county ya Nyamira na gutomanya mulikito Stephen Nyariki embunde Matiang'i tuma Ubusio bwobochori obokea se wodi ye Kerenyo nigo abaria bagosira umuske Dr. Fred Matiang'i bagenderere kubeke kambi ase ebinyoro ao imeye bunge ya North Mugrango elio kwenekerea komoralia murwaneri w'ikyama kya UPA Jeremia Ongaro asobochori oboke bore gitariki 2025 Motienyo yo iga Ongaro Ongaro etwakire na intwe gusira na gusindigisa endugu yaito Matiang'i toma Ruto Mugongo okay state house toma Ruto Isakatebe kuru ekerenyo kukurati ga igotwacha ko batebi na Matiang'i tutumire ko batebi ujumbe inga echama ya UPA nerata gite etire kurwa ekerenyo asobo kalikuwa nilamba mbali ngadawu kibonsabira paka itaje mangene sana mano todo corra todo corra corra mutio niki chonku anana mno chonku anana mno chonku anana gata pero se oye pero no areta muzo nekerekyo bakorawa no mujumbe okitutu masaba Clive Gesairo oyo kitutu chache South umuske Anthony Kibagendi nabo igo umujumbe ubarabu Patrick Osero igo bagendere kweranga siasa chiraroro ngati yo muske William Samuel Ruto nabo igo Dr. Fred Matiang'i na igo gosaba bamenyinga nyore batete kworokinga mbanjite Matiang'i nere byaboroki gwetera wakera murwaneria inseye kyama kya UPA Jeremia Ongaro lakini segitu wake segie is not between Ongaro na Orionde nere no mwana Matiang'i
igiye tufuate igere between Fred Okengo Matiang'i n'umuntu William Ruto. Ibira akimo kuteruta Matiang'i kaga. Bonus orentrega abagore igere motete kolle Ruto na ko president. Iwe topo 2027. Chairman wangu akaba salama sasema wewe. William Ruto sisi huwezi tutisha, nguvu zetu tumetoa na hawa wananchi, na hawa wananchi ndio wenye serikali. Nguvu wake kura finish na abumu hiliyo zaki manyanga esedi ne ya Ruto okurwani Matiang'i n'abatari mari kanisa n'abatari kanisa mari Matiang'i kana wantu kura Kalonzo wake ile kura Gachagua wake ile kura Wamali wake ile kura Matiang'i kana wake kura nkigasago kwa na kuone kwa Igo bagendere komochia serikali aso kongaineria na monasa mangana university na kwere university ingati ebintu byabegetwa semero berio ngakire county ene chikonyore university na baigo kwewe university ya Nyamira nigo yarenge mepango inse ye katipa Bichiko ya Kenya Constitution 2010 erigo tera kere county Kenya obone tukoda na university Ngari original 2010 na ruka ba university Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV North Mogrango County ya Nyamira. Ekero aborokiwa bare asomotimo ko motambe nigo abaibuli baburiwe komanya ebyegwa by'abana babo naboigo kobisira boigo niga abaibuli baburiwe kurenda abana babo aseruse yiga nakomanya kisabo bakobera na kirokyo eliko batanga korwa sokonyora chimbwa chimbe chinga kyecho boigo gosarwa kumwana omunyaruka nigo kwagikirigwa kegima chinga kyechiga cherusa unomurikito Bethel Machini agotomanya Chinga kiechiga aborokwa bachira serusa yigekegetambe nigo bono abaibuli baburiwe kwene kinga nkomanya bale ebyogo bya bana babo nakubituserera ayankorengana no mokonyi wo motendi bwechisemi kya bana bake ECD me county ya Kisii Boniface Makori engana yairwa kuboko no moteri Naftali Migisi yoma kaine buna Migi abana baito tibabuye kaini nigo baiboire enjera tofauti barororo bagukwana mangana mange barororo bankite gotera barororo bankite gutumika emebere yabo buna sogotenga barororo bankite bintu toguruka nature maua n'ebintu binde barororo bankite kugamba n'abantu n'abandi barororo batangite kugamba n'abantu ase igo abana baito nigo bari tofauti nekero twamanyire ngambari tofauti ikina kiyeko gara twamanya gitaranta cyabo babugate egento ndatebya abaiboli moiboli onde bwensi ontegerete isko gali nelinga kero mwana nabwate talent kila mwanafunzi ama kila mtoto akona talent tafadhali tikatoteme tumanye talent ya bana baito tuba support onye no mwana okotera mo support onye no morali mo support onye ne DJ mo support onye no mupira gwaka mo support asencho masomoka taisaini amasomo talent akarire na chadbuya nabo ebintu bigo complementary amo Ukwane kirekyo boigo nigo oyo kabire omwemisi bwodi ya Kitutu Central Pew Sabuki anyakabuga kwene kinga chinga kichiga abaibuli barenda bana babo nakomanya esabwa edi bakobanero egento nango tabia abaibuli buna bone rusa ya ikire era abentambe uteme kolenda abana baito mbachi kuburukana esa mangana ya siasa yale mutwe ekiara mu maitenga mangana abera makongo aya siasa ngoroje n'abantu bagwitana chiba election chira noni ntu abaibuli to be bit careful ndo jugwe so ibinte bimono nyone kure ya de ndaka so anyumba mwao rengereri abantu baho abana kwanda bale koberanka ange emetienyi ebere ekena kito wake ko komono gochi asa abaibuli balende abana mono. My message to the parents also, kindly as your child is at home,
take time to stay close to this child, know the character of your child. You know, most of the time the learners are normally in school with the teachers, but you are always at home. So now that they are home on holiday, take time to identify the skills in your child and also identify the kind of characters that they have. It will help you know the right way to mold this child into a greater person in future. Tinga kichicho nigo bono abaibuli babuligwe kwene kinga nkorenda barabana anemo n'abanyaruka kuroko basara egento gete tunechingaki umaite ngoika tore December twaira abana iburu ona ngosaba ng'abaibuli barengeri withere chinkora chiabo especially abana abanyaruka batigumba asarwa egekogera teribiya bintu birie bikorombia erete bono tore njere nya na kire gento nekeia tosokotegemea amang'ana aria amakoro kono gosaria omwana omonyaruka bogima bwaye tiakire omonto epange bwoye naende bwesike osike na Nyasaye natongete abanto baye ngakiiga nera abaibuli tuguchi twomoke buna especially abana abanyaruka kwanyora ng'a twabaye tamiri korunze seng'encho ngochi turi twataka ng'a tubaire nyangi engaki yo kuira abana abanyaruka nyangi yeteirwe n'echingaki abaibuli abango okonyora ng'a moko bisa abana twabaira asa abare chirelative cheito gosabairi bachi gokorera emeyege yorora asa abantu bande batakoretiki batamanyeire lichi control robone galietiwe ligogikiria amang'ana ayi mono iritaga neri ng'a abana abanyaruka bairwe nyangi igo ngochi gosorora abaibuli andonsi astule kamuranche turende lichikerio nande tutige nebinte bibieteirwe n'echingaki cyokoira abana abanyaruka nyangi eseng'encho gentekio ngeri gokonya no gunyagosari emebere y'abana baito abanyaruka. Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Nchempethuel Machin. Tingaki ekyo oboigo nigo gusaba kwabekirwe asa abaibuli kubalinda abana babo elio koenekia buna ngwetanga bali korwa ase chimbwa chingia gose chimbwa chimbe ase engaki yega Yerusa aukwana aborokia korwa ase skuru ya St George's chingaki aborokia bali kubekirwa egu twaborokia ba PP2 nigo aborokia korwa ase skuru eyo babere bakubolia abaibuli koenekia ng'a ngo balinda bali erinde koenekia ng'a nkumanya bali ebyegwa byabo. Somebody at Tanchino Kumunyagatari, Stanislaus Misati, Ninche Director ya St. George's, Yamira Academy, Yamano Leronto at Ritukulinene, Asabana Baitova grade 2, Yan PP2, Baku Road 5 and grade 1, na grade 3 back and to grade 4. Go na Akira Bible Yamano Sana, but the Tabana Baito, Babasomir Buya, and one of Viking Akibako and the Sibras Binde. Dongo sababu ibuli balenda abana baitu bya na twa balende bakuru makoyo esibako enda bone rusa babalende bya basauti abana baitu baskotara tarasipara endi kyap na bona chano ne mengero rochi chiaxten chikuba sipara yeto toke na ukero mwaka bawo tuko jako makumya abana baitu basberende bya ko cyagaiga inkyo kigente kenata iko basabira na ndire tuna usabira na kyarenga kiye nenga kiyerenga ngusana tulenda abana my advice ne ringa abana baito ba secret school for a long holiday na mwana go sawe baito nga kamura anja samatukaya tulenda abana baito bya egekora abana baito mbabe na into asamatuka mange for more than 2 months bara senka asenge ncho kuna to kwa na egense ya salekire na mwana go sabanga babe very close to their learners bamanyanga ya bana babo bale especially abana banyaruka egera balende bya in the course of the 2 months bali baito they have done a good job baira batoira abana baito ya chinka in one piece nale gosaka kamura ncha buri baino na abel baito na inu mokole memia egere mulinda abana abuya so that when they come back in the year 20 tware gosoma ryo kamana mwana ataite tik na mwana twakonya gasiende yonse lakini bono etari ncho mwana kubwatire kurunse umwana umana anke tukia manya tokokora no makogendera uchibusyo ngo bono ngaite yere bujya kyagara korato ni kitane cyabana na kiko cya kurunse andi cyamakoba na chat properly paka igoro ngone system erere ngia toko nyinara ichapokwa abantu abange mbara nyinara usiskuru nyinge na bayibuli mbara amanya lakini basi koma as for now baenda na kusoma na babu kumanya bale na system erere ngia sana kuchibosyo
Mnenjere moyo kwirania koboko asia mateni goyore ni kirenga kyogosira abalinse korase ward ya Busamaro imeye bunge ya West Mugrango county ya Nyamira de Clark Momanyi emori abwatogete ogosira gwechi uniform gocha sabana ensemelie kanisa ya SDA na boigo ogosire ya mateni ndagera ime yanyagena au kwanekerekyo nigo baragiria bokongu oborayo bube bole ase ward ya Busamaro ase ogotatwara chibara amache na boigo okuborwa kwa magenderero muriketo Steven Nyarike Mbunde na mange Mnenjere ya moyo kwirania okoboko ase amate oyore no kugani okuyago cha Busamaro omoskede krakyo yagi nigaendereire nesiro yae ase ebinyoro biraro ase ward ya Busamaro aseritkoria chumamosi nigo moskede krakyo yagi masira ruete uniform gocha ase kanisa ya Adventist ya Boruma mnenjere ya moyo gosira abana ba Pathfinder irio kwegendereria na iraniri nyasaye mbia mono wetra so murayo ito de Clark oyagi aso gotoinyora ekiagera ase kiobege ito na ekekia ambassadors na ero beiro mweshimiwa mutangani gotoinyora una abana kwaya ba ambassadors nchebuno murai na iraniri nyasaye mbia mono na endengo komusabira amaya murocho yagi kasne yakora mo getabo esa modo ndabara ina bawo ina bandani ise kanisa beke ke ukoni tusa no bakora bokoni to arure ko kurasa matangarenge omashimwa tuma uchiro ando to tende twetera tubakwani etari kasi yakora actually njengo tawo buno burai bwa Busamaro kene pyo murai ro bisiare ndoro jumagendera tokoreire togosaba murai yo yagi anyare ko tokonye ndubuna jenisi atokonye none gasi kuchimotu wega ndandira boigo kireke kioni go asirete yamate US rate yabancho babo babere ase kenyero kyanyangena ase nanete boigo bituma na mabere mnenjere ya moyo kubasukia bosi obwemero beriyo kobayenia asa magita ngoro kwa mheshimiwa de Clark oyagi mwana chochi oyagi kurwarikia nginda tigana ndeli tangana kabisa ngagira abantu ba bintu ba Busamaro na abantu ba bintu ba West Mugrango na Nyamira yitengi mambo yemono ase amasabi mogendera goto bekera mo especially abana ba involved diaspora gaiga ono munenje kurwega chinse chia Michael aiga America na ndengo bakira mbiye mono na kubatevinga gendera gotusabira gotambe anene mono tiga tumengora yane gochieso asa saba mintu bagendera basiriria bamwabo na ndirinde ngosaba barai bande ba mintu mwenzi esimure togendera ko gotegetana na kugendera ko beko koboko asaba mintu bali batakitokugani goito gusogusira goito ekereke kioni go bagenderere koraga bokongu ogotaboro kwa magendero anene mono wase ward ya Busamaro gento kyagerere basabira abamenyi kwereka ingango chenchi bare oborai bwa ward ya Busamaro ime bunge ya West Mugrango Ekiyoka na kitolere Busamara yeto etara saria unatwa chile yako Busamara onechi baranji esu aide por mambi eto ngoyo baranji okwani ngoyo bantu bali wata ndane jambo ono abantu babi mwishingo yayi Busamara ko umugaza musabe eto karoro kisare kubera kai mite kisare iseka tsana ndane yokwa nakimo kirai eso galupa nake muse parambe para kisare eso galupa kan semna na ile dilega yani to bata mara ya baya kan se te chidera muse wana bani na kita ari ko mugore mule no kana mama tuna mo kana mwanzagu mayambe mu Steven Nyarike Mbunde Ensoko TV West Mugrango Nenjere ya moyo kumuiraniria nyasaye mbia mono aseke wakio bugimana boiga afingi asobokoreri nigo Sister Magdalene korwa aseke nyoroki ya rangenyo ward ya Bugusere nsemo yebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii achengeire emiaka 25
yobokoreri buna omusista we kanisa ya Catholic asomoyiga obakugoikiranwa n'abarai abakurigia ebirogo okwana kora stinsemecho nigo babolia abananchi kora sorgongo rwagusi kwanike bunango musira bare Dr. Fred Matiang'i aseganga yae yokurigikero kyoborai bwense mwaka bwechirubere 2025 mulikito weekly forenge namange nasomo yiga bwogochengera emyaka 25 asobokoreri bono musista w'ikanisa ya Katoliki ase kenyoro kiaraganga ward ya Bugusero ensemo ya bunga ya Kitutu South County ya Kisii. Miaka 25 Mungu akubariki. Abwasa barai abaikirana eri kumwakira Nyasaye bunambiye mono asoko mulinda Sister Magdalene ase emyaka 25 abera asobokoreri. Sana tunashukuru sister wetu Magdalene kwa njia ya kipekee tunafikiria kushukuru Mungu kwa wakati huu wote amekujalia mazuri. Ulikubali kufanya kazi, umefanya na umeona kwamba siku ya leo ni vizuri kushukuru Mungu. Asomo yegoyo nigo mochengo maneno na kigwa abo ase chikwaya chatera matera yoko tagyo monguru na bana bakakwera mashairi na matera yoko baka. Sister Magdalene kwa umani tegotera Korinto gotera rumirera amini nae gwika gwatera abana bali batego watera yeuna ere akoni abarai bali baikirana asomo yegoyo bwa Bakristo bege Katoliki namona Patrick Lumumba amono mosike ochoki oyo kabero mwemusie we wodi ya Nyatieko abwasaba bono babwatobote bochekuria kirokyo bobunge bwensemo ya bunga ya Kitutu South bono asaba moto ya Sister Magdalene asobokoreri bwaye asinyasaye. Kwa hivyo siku ya leo nataka kucongratulate Sister Magdalene. Manake niliambiwa juu ya mpango huu. Najua kuwa kwa kanisa kumtumikia Yesu Kristo kwa miaka 25 si kazi rahisi. Kwa hivyo Sister Magdalene, congratulations. Tuko tena asante sana sister. Isega singi okora. Nche naita galero kusherehekea na sister. Inaacha na nche kushiriki na Sister Magdalene. Nonya nabo nigo bairari bagelyo reko basaba bamanyi benseme yo elyo ko banyora ase bachori bu mwaka bwechiri 2025 bere kerobora ike inta to kotebe gentekamo aiga otore kanisa likolia leo lakini gendo brokinda to koteba na atarire ward yetu ya Bugusero bado na ndoche shida nyingi rore chipara ande ndoche na bona kira imane byaro koteraga iga ebyangi nyoli chiskuru cheto chirega iga azikai poa mcheni ndengereretie Nyasaye gagwancha oja kubwatsie ekanisa yeito ya Catholic oja kubwatsie abaigoli baito chiskuru chabo Lumumba wano nitagetena nchego suka kego chekerugo kyoba mpi Nabaigo Charles Nyagoto oyu kabero mwemusie we wadi abogeka niyena kebona barabwo nigo bare ase ensemo ya Matiang'i aseganga yaye yokoryekero kyoborai bwense ya Kenya omwaka bwechiri 2025 bere. Amina. Abana baitu bagutara kinjira abangine bagutara basoya nyombe no murembe. Amina. Ebi bagende wasindwe na saitani wao. Ntole pamoja. Na abantu tora twese intwe tole Matiang'i 100% ngakimoteba Inkoripoteria Ensoko TV kororaganga ensemo ya bunge ya Kitutu South County ya Kisii retariane Wycliffe Orenge. Nenchereye moyo kumirana n'abananchi na guitona amagendero imeye bunge ya Nyaribari chache nigo mujumbe wensemeyo Zaire Chanda aumirana n'abamenye ba Boronyi wodi ya Kiogoro ase bunge yo korotota amagendero kaukwanekerekyo nigo moske janda abenekeria bamenye be bunge yo unanigo ase budget y'ekibilioni 2 chimilioni 5 cyabekirwe ensemo eryokobeka kibara cy'ekilomita 49 erami naboigo kwagacha chinyagitari egati y'amagenderero ande boigo nigo araria bene kiminano kyae asomubwi arachikwebwera emilioni yemo December omwako yiga unenjere yemo yogokinia ebyagwa. Huyu mheshimiwa tunafanya kazi na yeye na nimemweleza
lazima tushirikiane na yeye. We must work together mheshimiwa, for the people of Nyaribari Chache. Hii Kiogoro ward iko Nyaribari Chache, na lazima watu wetu wa Boronyi, watu wa hapa Bokebo, watu ya Igoge hapo chini, hawa watu wetu wote Kiogoro mzima lazima wapate maendeleo. Na mimi nimekuwa nikisukuma rais wetu atupatie maendeleo, na hiyo ndio kazi ambayo mimi mumenichagua ya kufanya, si ndio? Nataka niwatangazie, juzi tumepata kandarasi ya kujenga barabara. Tumekubaliana na serikali, Mchina amepatikana anajenga barabara zetu za hapa Nyaribari Chache kilomita 49 ambayo itaanza hivi karibuni, muda ya wiki 2 wiki 3 tutakuwa na contractor akiweka lami hapa Nyaribari Chache kwa shilingi bilioni 2 milioni 500 kuhakikisha sisi watu wa Nyaribari tuache kutembea kwa vumbi, tuweze kutembea kwa lami sasa, si ndio? Kuna barabara hii hapa chini ambayo nimesema Nyasaye akipenda within the next wiki 2 ya hapa Boronyi. Hii barabara imekuwa mbaya sana kutoka huku hii area yote. So kuna hii barabara, kuna barabara ambayo inaanzia pale Kiogoro inakuja mpaka hapa Boronyi. Tumepata contractor, tuko na pesa, na wiki 2 kutoka sasa, angalau watu wakienda Disemba kwa Christmas, barabara itakuwa imenyoroka, na nimepea huyo contractor warning kwamba lazima apanue hiyo barabara kabisa, ili magari ziweze kupata nafasi, ziweze kupita vizuri, watu hata mtu mwenye ako na bodaboda ambaye amebeba raia asipate kuumia, si ndio? Elewana? Kwa hivyo mimi nataka kuwaambia watu wetu, watu ya Boronyi, tafadhali wacha tushikane, tufanye kazi pamoja, tusaidie watu wetu. Mimi mumenichagua kama mjumbe, ninawaambia nilichukua kiapo, nikasema nitahakikisha kila mwananchi wa Nyaribari Chache amefaulu, amepata maendeleo. Mambo ya basari tumekuwa tukipatiana. Mimi sina mambo ya huko kinyomba, hiyo mambo wale wenye walikuwa nayo. Mimi nimejipanga kuhakikisha Nyaribari Chache tutoe umaskini na iende mbele. Ambao mnacheza mpira, nimeweka pesa ya tournament shilingi milioni 1 kwa ile timu ya Nyaribari Chache ambayo itashinda. Number 1 atapata milioni 1, number 2 atapata 1400, number 3 atapata ngapi? 1200. Osio bobochorio boke bogochi gokorekana nigo yokoria ekirukyo bo MCA bwa Nyamaiya inseye kiama kia chama cha kazi Richard Monyancha asabire abanyamira gochora umurai orarae Nyamaiya bosio haukwana imeyegesieri Monyancha nigo aerere egati yemerobiri abekire gokonya abanyamaiya nako gosina gweyakira ekoko nakobori gwakomochora bosibo bochorio bo. Yes, sasa mareza ngo kona ebo Richard Monyancha kwa my ward. Ngwakira Nyasaye mbiyamo asinga ncho chingege gitubate che campaign twagenda lebuya ndore igwa bantu bago tumana ndonsi naende na butogo sabanga chingege cyagire kinge Nyasaye gutobwatse ninde enyale kwera no mure. Twedira sabantu baito twendeze ko batebinga ali twakorire libanya goto botse no twakingure nitonyale gukora. Yake tigarete twagende tokora maendeleo na kwenda gukonya abantu beito asitokonya na berire ase ward Nyamaiya for the last 2 years gorwa twasetie umurai ito na bero ngende tokonya sinkonyara asitokera abana disukuru twarosire chindoche twalede free medical camp na ende twende tokonya asitokonyara asengenjo Nyasaye nero okorwa ande Nyasaye gatotebi twanja n'intu asenjwe kabanyene nenda abantu banyamaiya abanchwa bamintu imbanjete ekina kieke nenda abatebiye korugana nimbanjete naende ninganetie mbakorega asi asomoke erinde tunyale kwagacha Nyamaiya yogosemera asaya egento gecho kwamua ingeringa ingi wakorela abantu asenga ki kwabera mara togocha koromogeni atebe ne chikuru tagete takomaiti twamaiti chumbo chao ndichechi yogenda tokora
konya sore na wana sengi wachire na no wate chibesa no burayi kobo igo gendo chikwamwa chikura chenya mayenga kechi kera ndo nyama yana bangaine mari n'umuntu uri barolo bire na barobo na ndo gendete kubakorera chinga kichonse nanje nabero mukoreri obo bameta ina bakoreire na bagire chindoje twera abana cy'isukuru tualete free medical camp naende ile tournament negende talichukulera Jumapili naende nechegenda uchi weekend naende yo muntu gawikalibeti ntobata abanyegetali bakora uburingoli so ntubaro nega story andete okora ngerika next time yo gatota ide ya 37 twenda okora story. Muraibense Dr. William Ruto nigaikirana asensemo ya Samburu nabayogosanga nabegenwa bensemeyo okwana nigairero kwegena kwae asogoskia Kenya bosyo nabayigo asagikiria abarai bali bakuruta chinsase ase serikali nakobagania koyebwatesia Kenya elio koyagacha. We must refuse to continue to be a third world country. And that is why we must do whatever it takes so that we can raise the ambition of our nation and move Kenya to a first world country. And it is doable. Mimi niko na imani. Askofu ametuambia tumuamini Mungu, tujiamini na tuamini taifa letu la Kenya. That is how we are going to move Kenya from a third world country to a first world country. We believe in God, we believe in ourselves, and we believe in our nation. That is how we are going to move Kenya to the next level. Na ndio nawaambia watu wa Samburu, wa Marekani ndio walijenga Marekani. Watu wa Ulaya walijenga nchi yao. Sisi kama wa Kenya ndio tutajenga taifa letu la Kenya. Diocese hii ya Samburu ndio mtajenga Samburu County. The people of Samburu, you must be proud of yourselves. You must believe in God and believe in yourselves and in your ability to build this county. Mukidunisha county yenu, mukidharau county yenu, mukinenea mambo maovu kuhusu county yenu itabaki nyuma. You must speak positively about Samburu County. You must work for Samburu County. You must pray for Samburu County so that Samburu County inuke. And that is what we must do for this nation. I see many people who don't believe in our country. I see many people who are negative about Kenya. I see many people who confess negative things about our country. And I want to tell you, the citizens of Samburu, as I tell the citizens of Kenya, we have a country like no other. We have a great country. We have a blessed nation. We must work for it, believe in it, believe in God, believe in ourselves, and believe in our country. Muraibe kiama gia DCP Rigathi Gachagua nigaikirana ase gisasimiro kia PCEA Kayole iligosanga na begenwa au kwana nigamochia Ruto asogoturubania obokoreri ase chisekta anene ase nsemo yechisemi na baigo obochenu inse yegekaki miaka 3 baigo nigaenekebuna kobwatkana nemerobili ya serikali yabikire nigo obokoreri asobonjeria wairenire magega. Nchi yetu haitembei vizuri. Minister wa National Treasury ametangaza ya kwamba kuanzia Januari ile masomo tuliwachiwa ya bure na Mwai Kibaki haiwezekani tena. Sasa Januari watu ya secondary mjitayarishe kulipa. Mambo ya primary imeharibika. Mambo ya SHA haifanyi kazi. Biashara zimesimama. Na mimi nasikia Ruto akisema
ati yako na mpango ati ya kufanya Kenya to be a first world country. Ni muongo si muongo? Now William Ruto aka Githinji kama wewe unasema sisi tuko na akili ndogo, unatudharau sana. Kama within 3 years kazi yote Kibaki alifanya ya masomo umeharibu. Kazi ya matibabu Uhuru Kenyatta amefanya umeharibu. Biashara zote umeharibu. Watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu. Biashara zote zimeharibika. Wewe Githinji unaambia wa Kenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country. How? Within 3 years you have destroyed a great country. Nchi ulipata nchi nzuri. Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta walifanya kazi. Umepata umeharibu kila kitu. Then unasema ati itakuwa kama Singapore. Abaibuli nigo basemerirwe nangolenda bale abana babo chingaki chiga chierusa okwana muteneneria omunene ase wizara yobochenu nigaboria abanyaruka gwetanga kurwa sokonyora amarito agenkyo nabo igo obutumiki bwa mariogo yogotinderia kwenekia obugima bwabo noburunge na gwikimbachi gwikirania chindoto chabo amatuko abosio. Umeongea na CHPs wangu hapa Ishara ni ya kwamba watoto wako nyumbani sahi. Watoto hawako shule kwa sababu wako likizo. Ningewahimiza wazazi wote washirikiane na watoto wao na makanisa tupunguze mambo ya drugs and substance use. Huku tunajua hapa Embu Aswa na hapa Ishara tunajua kuna labda tobacco. Watoto wanaweza wakaanza kuguzaguza ile tobacco, na sisi watu wa afya tunajua ya kwamba hiyo ndio mwishowe itatuletea madhara ya kansa za respiratory diseases. Na pia ningependa kusema ya kwamba wasichana wetu wako nyumbani sahi. Na wasichana wetu si ati utafungia mtoto nyumbani. Mtoto utamtuma sokoni, utamtuma pale aende kanisani, utamwambia aende ashirikiane na cousins wake na aunties wake, lakini tuchunge sana kwa sababu wasichana wadogo wa miaka 13 to 18 wanapata mimba kabla ya kumaliza shule. Mimi ningependa kuwahimiza wazazi, ningependa pia kuwaongelesha wale watoto wako nyumbani, tafadhali kama wewe unaenda shule na wewe ni underage, tuepukane na sexual practices or sexual activities yenye itakuletea mambo yenye itakupunguzia kwenda shule hapo shule zikifunguliwa January. Kwa hivyo wazazi tuchunge na pia tuwaongelesha watoto wetu ndio waendelee kushikilia hapo. Tinga kecho boigo ni gaboria bananchi kweli kenso yo moroberio osha eliokonyora bokoreri ase chinyagitari boigo ni gasemia bananchi gotiga kogora mariogo ase chituka na kweneke bunangolingo ligobare asokonyora amariogo amaikirano. Mimi ningependa kusema, unajua kuna hiyo ugonjwa itatupata pale nyumbani na ikose kuisha. Sasa kama wewe unajisikia uko mgonjwa kabisa, usiende kwa chemist. Ukue uko na umejiandikisha kwa SHA na uende hospitali. Kwa sababu wewe sio daktari wa kujipima na kujipea dawa. Iko daktari wa kupima, hata hawa ni madaktari wa nyanjani na kazi yao ni screening. Ni kupima watu. Lakini kuna yule daktari amefundishwa kuangalia kwa nini blood pressure iko juu na kwa nini sukari iko juu. Sasa ikifika hapo lazima uende hospitali na lazima ukue uko na kadi ya SHA. Sasa ma CHPs wangu,
tafadhali muendelee kuandikisha kila mtu, muendelee kuwahimiza waende mahospitali ndio wapatane na daktari mwenye atawatibu, na tusiende kwa chemist kama hatujaandikiwa ni dawa gani unafaa kununua. Na pia ningehimiza hospitali za hapa chini, tafadhali, hata kama wewe ni private ama faith based, SHA inalipia kila mtu. Ni vizuri tujue ya kwanza level 2, level 3 na sub county hospital. Ni mahospitali za hapa chini zenye hazifai kulipishwa watu, kwa sababu serikali ya William Samoei Ruto imeshalipia hizo hospitali za hapo chini, na sisi pale kwa SHA hiyo pesa inarudi kwa hospitali. Manchumuliete atusa nsemo ya kabere studio twimanye na raya tikire korwa a Save TV chigosoli.